Dobar dan, gospodine. Gdje smo mi sada? Sad smo u Astoriju u New Yorku. Da, i vi ste Ja sam rođen u Istru. u Istru, wow. I koliko Da. dugo živite ovdje? Tu sam 56 godina. Wow, i kako to da ste došli ovamo? To je bilo za vrijeme komunizma. Da, I onda smo tražili slobodnu zemlju kad smo slobodni. da. I onda, da, dugo ste tu. Jel ima još uvijek puno Hrvata tu I u ima kvartu? još tu. Da. Ova kuća, ona. Aha, znači vi ste susjedi tu. 1, 2, 3, 4. Tu su dvije isto Hrvati preko. Super, i onda jel idete? Aha, Tu je prva i ona treća isto, poslije dvije dole. aha. I onda, Ima nas 27 obitelji u tem bloku, između Broadway i 34. wow, super. I onda se družite skupa za blagdane i tako stvari, da. Imamo puno rodbine i tako. Ja, jako lijepo. Iz kojeg ste grada iz Istre? Blizu Labina, Blizu isto Labina. ispod malog sela, Aha. ispod Učke. I ove Hrvati tu su od kuda? Isto Istrijani. Istrijani, aha. Da, i neki, tu je jedan Dalmatinac. Jel ljudi su se dogovorili da žive tu ili samo slučajno? Tako smo slučajno došli. Dođe Da, jedan, pa onda kuća da prodaju, pa Da, drugi, pa da. treći. Pa. A jel idete često u Hrvatsku u posjet? Svaku godinu. Svaku godinu? Svaku O, godinu, bravo, par bravo. mjeseca. Da, par mjeseca, svaka čast, da, dobro, super. Hrvatska igra sa Albanijom danas. Da, to smo gledali. Zato sam ovdje, ja sam išao tamo u Rudar klub. O, u Rudar ste. Da. Gdje ste vi gledali utakmicu? Mi smo gledali na televiziji. Aha, Imamo na televiziji. lijepo, super. I kako je vam je ime još jednom? Mario. Mario. Ja sam Matthew. Nice to meet you. Yeah, Drago it was mi je great to meet you. upoznat vas. Puno hvala za intervju, mislim da će ljudima biti jako drago čuti to sve. Pa ću sad znam gdje ste, pa ću se vratiti koji put. Neka vam bude strašno. Ajde Mario, hvala puno, hvala. Bok.